Tipralet Chunangu Tipralet Chunayo Tipralet Chunangu Tipralet Chunayo Tipralet Chunangu Tipralet Chunayo Chuchule walang mading rajampay Honor ngoro sawo hambay Kusule watipay Otanani sika patichi sika prayo Otapani mulo sanani sika mutichi sika prayo Ini 16 February 2020 ini Haijarawa sini IPT ni bedek Youth IPT ni anggai balai dongthongmani sal tamni bagui kai tasibani se sidango sini president saka sini Youth IPT establish songo 2011 ni 16 February after ni sini Youth IPT na songsawi kalangnai tabo at present after 10 years ni pore borok jono songsawi kalangai thamani yagulo jeng tabo gomnoti jeng sampai dong jeng borokno balaina borom mariwo te borokno balaina kha kaham te khamjak maya pharo je sini founder rokno Youth IPT na songsai kalangai rokno tini 10 bochor ni yagulo jeng Youth IPT tabo go tipra hasteni tipra sani bagai tabo go coba khlai tongo ebong coba khlai keiya ebong boskango coba khlai thangnai tamni bagui hingkai chini o habo jeng tini belai wanama sungsa heka kirima sungsa aboni bagui ADC area no tei chaklaitona jeng Indian constitution article 2 and 3 ni jarawo jeng India government ni thaniwa propose reject tongo abona 6 schedule ni area no tei separate state Tipraland namnani bagui au Tipraland sarat sini Tiprasani bagai bas kangga dalai wanama sungsa kirima sungsa abna tuino tini jeng 10 bochor ni ya priwa 10 bochor lai thangka tabo bas kangga hongka sini 11 years tini lai thangkai 11 years ni ya priwa jeng baroknai abni bagai jeng tini nogo Tipra hasteni ungthong ba barotha kotoni ungthong ba sara world ni history o jeng lai thangkai nogo ekaba Indian freedom tiri pinai sabongkai especially sengnugo tini Indian freedom fighter rokna sengnugo maximum youth rokna abni bagai Tiprasani birman biyak ni yokna ni thangka angkai je tabuk sikla rok ekaba Youth IPT rok je chobak lai tongmani wa jeng jo ta Tipra haste gnangai sikla rok ni jeng obno message renai sini Tipraland abo jeng manai sini yagosi sini boro rok ekaba sini sikla rok ini jadi syarat Tiprani gnangai Tiprasa gnangai jadi agogoi phekangkai sini omdukmena jeng tatina adai thnai abni bagai ini sing kotor samane bagai sini Youth IPT beginning ismi tabo at present jora jeng motamuti sufficient jeng Tiprasani Tiprasani bagai sing movement khlai tongo ebong boskango movement khlai thanai or separate state Tipraland ni bagai aboni bagai tini ni je foundation dena jeng salsa tamkhlai mani bisingti de osalna jeng borong rlai mani bisingti de osalna jeng sini historical abar laibuma abo after nini jesak 50 bochor nongthong 100 bochor nongthong ba 200 bochor nongthong abo sini laibuma tongmani bagai jeng tini respect roi celebration khlai tongo like ini sengnugo apsu bodole ni separate state sanai rongna major rule phane ka apsu all bodole student union borok ni assignment ni ini se bodole sengnu satamo bai 50 bochor ni saka borok lai tanga na borok ni salno establish de haka foundation deno borok aske borom roi sara asam ha kotor gnangai borok ini celebration khlaio e bodole ni dimanoti borok ni borok message ro te government ni message ro jengbo oma hai khlaie taklai jeng 2020 ni state level jeng orok khlai tongo beskani bisio jeng man khangkai every division level jeng tlangai thanani bagai jeng chai tongnai asini foundation dena sikla rok ni foundation dena jeng every division level sini 33 ta division tama jagawa jeng division level tlangai tebo borong ni thaniba kaham message hekaba abna tebo publicity khainani hekaba sini je demand hekaba sini je activities na jeng tebo borong ni thaniba jeng publicity khainani bagai awareness khainani bagai jeng chai tongnai abni bagai
ini Central Committee UDIPP ni ongoi jeng jauh Ibra Hasdani lukurok nos hak kami akor ini foundation deni ongoi ini osni foundation day celebration kailan company wa sini IPFT party ni kabang leaders lagu kai tongo event sini minister lagu kai tongo te MLS lagu kai tongo semua kai tongo ini salsawa jeng celebration dena jeng kahamplay palanya ni bagi jeng saya tu lagi UDIPP long live UDIPP long live ini UDIPP foundation dalam panjang orang jatuh dalam sanggo ini UDIPP foundation dalam panjang orang jatuh dalam sanggo UDIPP long live UDIPP benar UDIPP long live UDIPP long live sekarang tidak long live Timbaland Islam Night. Sekarang di dalam masjid Timbaland Islam Night.